Mau main, bocah belum pada keluar nih. Kemana sih ya? Atan, mau kemana? Apa, Ji? Main yuk. Mau kemana sih, Nang? Ganteng bener. Hehe, bisa bayar, Ji. Nah, itu rambut si atas semua sih. Tukang cukurnya motongnya pinggir sama belakangnya doang, atasnya kagak. Ngomong-ngomong mau kemana? Beli sirup, Ji. Bye-bye, ntar kena ginjal. Lah ilok, Ji, kata siapa lu? Nah, di TV udah banyak. Lah itu mah sirup obat, Ji. Lah emang sirup apa, Nan? Lah gue mah bakal bikin es. Sweet. Gue kira sirup obat. Makanya jangan coba tahu, Ji.